Možda bebe donosi nam roda. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da astronaut sad po suncu hoda. Stani da ti kažem, ali stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Čokolade puno, jesti je divota. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da mačka ima svih 9 života. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. 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 Stani da ti kažem. Raketa. Talijani! Nikola. Lada! Danica. Car! Car! Car. Na ar? Na ar. Da, drugari, dok Tamara smisli. Drugari, mi se igramo igre Kaladonta. Ja ne znam jel vi znate tu igru. Ja kad kažem jednu riječ, ona treba da se nastavi sa posljednja 2 slova te iste riječi, da kaže novu riječ i tako igramo se sve dok neko ne može da nađe riječ ili dok... Ar! Šta ar? Pa ar. Ar je mjera za površinu. Aha, ar! Da. Sad sam i ja opet na ar. Da, a čekaj da kažem, a drugari ne smijete da kažete riječ na k zato što onda gubite i onda kaže ovaj Kaladont i na nt nema. Da. Šta se ar? Ar. 5, 4, 3, 2, 1. Arizona! Dobro. Na. Naranđa. Džak. Džak. Ak. Akrilna. Akril, nakovanj. Šta? Nakovanj. An. Da. Anj. Anj. Ajde, ne znaš. 5, 4, 3, 2, 1. Ja sam pobedio. Čestitaj boljem. I samo da znaš, pustio sam te da kažeš i Nikola i Danica. U ovoj igri nema vlastitih imena. Dobro. Nemoj da se ljutiš, ajde vrati se. Neću. Možemo da se igramo drugih igara. Možemo da se igramo care, gospodare, koliko je sati. Znaš tu igru? Znam. Ajde objasni našim drugarima o čemu se tu radi. Dobro. Nisi ljuta, samo se foliraš, sad ću opet... Nemoj mi dirati kosu, srećko. Ajde, objasni našim drugarima šta se tu dešava. Pa igra care, gospodare je kada, na primjer, tu ima više djeca, na primjer možda 5-6 kao dječaka i djevojčice i sada jedan dječak ili djevojčica je kao taj car. I sad se, mislim, tako ja igram sa svojim drugarima. I onda on uzme bič i ovako udara svu drugu decu, jel to? Ne. A ne, izvini, to je neka druga igra. Šalim se. Dobro. Ajde, završi, izvini, prekidam se. Da, i taj dječak i sada... Hoćeš da ja ispričam? Ajde. Možda sam zasmijao Tamaricu. I onda on uzme taj bič i trči za drugom decom i udara ih ovako po glavi. A pa nije tako. Naravno da nije, drugari, nego taj car... Hoću ja. Ajde. Evo ovako, ta osoba koja je kao car, ona se okrene na drugu stranu, a ta drugi učesnici su iza. Ovako. Da, i oni sada govore, care, gospodare, koliko ima sati u A vašoj... možete da promijenite glas da te ne prepoznam? Care, gospodare, koliko ima sati? I sada car ne zna ko je to kad vi promenite glas i na primjer on kaže 3 slonska koraka. I onda ti napraviš 3 slonska koraka ovako. Da, i ko prvi dođe do cara, on je pobijedio. On postaje novi car. Da. Znaš šta moram da ti kažem? Ja baš volim te dječje igre. I ja isto. I baš zato što ih toliko volimo, sad gledamo odmah prilog o tome, može? Može. 3, 4, sad. Stani da ti kažem. Igra je rekreativna aktivnost koja uključuje jednog ili više učesnika
Igrati se mogu ljudi svih životnih doba. Dječja igra je sastavni dio djetinjstva. Dijete kroz igru razvija svoje intelektualne, emocionalne i moralne sposobnosti. Uči, razvija pokrete, govor, maštu, stiče prijatelje i razvija svoj društveni život. Za dijete igra predstavlja najzanimljiviji dio dana. Ona omogućava socijalizaciju djeteta i razvijanje saradničkih odnosa u okviru nečega što je izvan porodice i porodičnog okruženja. Kroz igru se razvija i djetetova ličnost, a briga o razvoju djetetove ličnosti jeste glavni cilj savremenog društva kao i vaspitanje i obrazovanja. Razlikujemo više vrsta igara, funkcionalne igre, igre mašte, recepcijske i stvaralačke igre. Igre se ponekad igraju isključivo za zabavu, a ponekad i za neko priznanje ili nagradu. Bilo kako bilo, igra, pogotovo dječja, nije rezultat prinude, što djetetu pruža veliki stepen zadovoljstva, kao i niz novih, nedoživljenih situacija. Stani da ti kažem. Srećko, da te pitam nešto. Izvalite, pitajte. Kakve su to recepcijske igre? Pa to su ti igre u kojima se sluša muzika, gledaju zvijezde i tako neke stvari. Aha, dobro. A te pitaj me, si imao ti svoju omiljenu igračku kad si bio mali? Pa naravno da jesam. Da. Ja sam, drugari, imao jednu, Medu. Da. I on je mogao da prita. I onda je on pravio razne nestašluke po gradu. Sjećam se jednom, išli smo ovuda pored Boske, tamo u Banja Luci. I idemo mi, došli na pešački prijelaz, a bilo je proleće. Da. I sve cure nosile one suknjice. Da. I zamisli, on došao jednoj curi i ovako digo suknju. Što je mene bilo sramota. Pa što je to uradio? Pa zato što je bio nevaljao. I da ti kažem, i tu sam ga bio ostavio. I nije došao kući do sutradan, jedno izgubio se bio. Da je morao da nauči pameti. Kako će to uraditi? Znaš ti kako je mene bilo sramota? Pa znam, to ne treba se raditi. Pa naravno, bio nevaljao Medo. Da, a kako vam pričao? Pa ja mu ga ovako huća, ča i poživeo. Da, a znaš koja je bila moja omiljena igračka? Koja? Evo ovako, jedan slon, isto sličan ovako kao ovaj, samo je bio roze boje. Dobro. I znaš kako se zove? Kako? Bilo je žensko, Slavica. Slavica! Da, Slavica. Jao, Slavica! Je li to Slavica? Nije ovo Slavica. A to je druga bila igračka, to je rozi slon. Da, samo rozi slon. A hoću ja nešto da te pitam. Da. Šta ti misliš? Jel se današnje vrijeme, drugari, to vas da pitam, da se deca više igraju sa igračkama na polju ili više igraju video igrice? Pa sve kako stoje stvari, mislim da se igraju više sa igricama. Jel da? Da. A meni je, drugari, mnogo lijepo kad prođem pored nekog velikog igrališta i vidim vas puno da se igrate. Pa da, ja svako večer, drugari, izlazim napolje sa svojim drugarima. Jel da? Idete u izlazak, pijete pivo, jel? Ne. A izlazite da se igrate? Da. Znam, ja sam se samo šalio. Ali, drugari, pošto se ja tako nešto danas blesav i šašav, hoću da vam pustim jedan prilog šašavi. Može. Stani da ti kažem. Prodavnica čuda gospodina Magorijuma neobično je maštovit, šarolik, lijep film u kojem je svaki kadar ispunjen bojama,
Stani da ti kažem. Pa ja ću morati pogledati ovaj film. Pa da, treba da ga pogledaš, to je jedan super film. Ovaj Dustin Hoffman je jedan od mojih omiljenih glumaca, znaš? Ja prvi put čujem za njega. Da, samo je tužno to što on hoće da ode. Pa što želi da ode? Pa on treba da umre. I onda se, znaš, ali neću ništa puno da otkrijem, drugari, vi treba pogledati taj film, to je jedan divan filmić. Da, nego da se mi sad vratimo na igračke. Da, ja, znaš šta se meni jednom desilo? Šta? Ja, drugari, se probudio u pola noći. Nešto sam sanjao, ružno, napala me neka baba roga ili karakondžula. I ja se ovako probudim i vidim da sam ja u svom krevetu. I ja rekao, dobro je, dobro je. I ovako okrenem se, a spavao sam ovako prema zidu, znaš. Da. I ovako vidim da sam ja tu sve u redu i okrenem se. Da. A u čitavoj sobi moje igračke se igraju same. Kako to? Ne znam, neko čudo, sve igračke oživele, igrale se same. Joj. Možeš to da vjeruješ? Pa ne znam, baš to je baš čudno, ne znam otko to sad. Pa jesi ti ikad čula za šerifa Woodya, na primjer? Ne znam, ne sjećam. Ne znaš? A jesi ikada čula? Stani! Jesam! To je onaj film, nešto vezano za igračke. Priča o igračkama! Da! Pa tako je, drugari, taj. Ja sam izmislio, nisu moje igračke bile življene, nego sam gledao taj film, crtani ili film, ne znam, to je animirani film. I koji je mnogo super. Da, drugari, mada ja sam njega pogledala davno, pa se sad ne sjećam baš tih detalja. Jel da? Onda podsjećamo Tamaru na detalje. 3, 4, sad. Stani da ti kažem. Američki kompjuterski animirani film studija Pixar. Radnja filma prati grupu čovekolikih igračaka koje se pretvaraju da su beživotne kad god su ljudi u blizini i fokusira se na rivalstvo između kauboja Woodya i astronauta Buzza Svjetlosnog. Priča o igračkama bio je prvi dugometražni film u potpunosti kreiran pomoću kompjuterske animacije i ujedno prvi dugometražni film studija Pixar. Ko hoće da ide na putovanje? Ja! Odmor! Treba li ti pomoć? Ne, mogu sam. Znam da je malo čudno, ali moramo da pazimo da se nešto ne desi Forkiju. Budi! O, nešto mu se desilo. Paze, moramo po Forkija. Okej, prijem. Bio je drugi, najprofitabilniji film 1995. godine i naišao je na pozitivan prijem kod kritičara koji su u istoj mjeri hvalili inovativan način animacije i duhovit scenario. Mnogi kritičari smatraju ga jednim od najboljih animiranih filmova svih vremena. Jesse, Heme, Baze, Bo, Rekse, Krompiroglavi. Ej, pazi malo, druga. Šta ćemo sad? Idemo da spasimo kašiljušku. Da li treba da brinem? Moji momci su veterani, nemoj da brinem. Stiže, Budi! Zahvaljujući ogromnom uspjehu, priča o igračkama prerasle u serijal, čiji su drugi, treći i četvrti dio naišli na pozitivan prijem kod publike i kritičara. Popularnost ove franšize također je dovela do snimanja spin-offova, kreiranja videoigara, proizvodnje igračaka po likovima iz filmova, kao i otvaranja tematskih parkova u Disneylandu. Moramo da ga nađemo, mama. On je potreban Forki. O, šerif Woody, uvek stiže u pravi čas. Priča o igračkama je ujedno i prvi Disneyev film koji je zvanično sinhronizovan na srpski jezik. Stani da ti kažem. Tamarice, ja ne mogu da dočekam da dobijem svog šerifa Woodya. Stvarno ćeš ga dobiti? Da, obećala mi je mama. Pa hoćeš mi ga posuditi nekad? Hoću ako ćeš da ga čuvaš. Hoću, naravno. Evo, obećavam. Dogovoren. A ti jesi vidjela šta je u stvari poenta ovog crtića? Pa ja sam se malo igrala sa igračkama, pa nisam gledala toliko. Drugari, poenta ovog crtaća, Tamarice, je da su neočekivana prijateljstva
divna prijateljstva. Možda čak i najbolja prijateljstva. Pa da, drugari, ja sam jednom s djevojčicom, ona je došla nova i ja sam mislila da ja neću biti sa njom baš neka dobra drugarica, pošto se na početku činila kao da, mislim, nije da me ne voli, nego znaš. Da, nije toliko pričala sa mnom, ali na kraju sad smo baš dobre drugarice. A jednom sam ja isto tako došao novi đak u školu i on je mene zvao uveče, drugari, da dođem kod njega na večeru, znaš. I bio je mrak. I ja i Čilim smo krenuli, došli kod njega u kapiju, a drugari, unutra bio mrak. Ništa se nije vidjelo. Ja otvorim kapiju, neki cuko tu prolazi. Baš je onako bilo strašno, znaš. I odjednom izađe njegova mama. I kaže, ja sam veštica. Srećko. Ja sam te prepao. Jesi. Da, nego znaš šta? Ne, to sam htio da ti kažem. Ova strašna priča me podsjetila na jedan crtani. Čudovište iz ormara. Jesi gledala? Jesam, prosto sam ti ja sad htjela reći. Ali drugari samo da vam kažu, to nije nikakav strašan crtani, to je stvari baš zanimljiv crtani i radi se o tome kako tu Šalim se. Srećko. To se radi kako nema odraslih uopšte osoba, jer nekad odrasli stvarno znaju sve da pokvare. Pa jeste, sve da pokvare. Ali pošto mi tu čudovišta ništa ne pokvare, u stvari sve pokvare, u stvari ništa. Ajde, u stvari nek naši drugari vide o čemu se tu radi. Može. Ajmo drugari, gledamo. 3, 4, 7. Stani da ti kažem. Stani da ti kažem. Jo, sad nešto kad razmišljam, Tamarica... Šta ti je? Šta me prepao? To mi vraćaš za ono što sam ja tebe prepao. Da, nego drugari, znate šta sada, pošto je nama kraj misice i mene drugari... Stvarno? Pa da! Mene je sada zvala mama i rekla mi će mi kupiti sad neke igračke. Pa ja, drugari, moram brzo da idem, a mi se vidimo sljedeći put. A čekaj, mogu ja da idem da kupujem igračke? Pa da,
ajde može, vidjet će još. Pa ajde, idemo onda. A pa ne, ti moraš da odjaviš emisiju, ja idem sada. Pa hoću i ja da idem. Pa da pričekat ćete. Hoćete me čekati napolj? Da. Ajde brzo da odjavim onda ja emisiću. Ćao, drugari. Ćao. Dobro, drugari. Slušajte da vam nešto kažem. Tamarica u stvari ne ide da kupi igračke. Mama je vodi kod zubara, samo joj je rekla da ide da kupi igračke, u stvari ide da popravi zuba. Šalim se, ne znam šta će da rade, a uglavnom ja hoću da vam kažem ćao, vi ste divni, vi ste sjajni, vi ste savršeni, mi vas puno volimo, a ovdje imate gdje da nas zapratite i naše adresice i sve to i tako bliže i tako dalje, a da želim da vam kažem da sada za 3, 4, sad vidite, možete da vidite ko je danas dobio nagradu, drugari. Ovaj crtež nam je poslala Kristina i Kristina ima samo 3 godine. Kristina, ja ti čestitam, a drugari, vas pozdravljam do sljedećeg puta. Ćao!